West Karbi Anglong pen Meghalaya hoyalam ki kithir thipasai nonpu anta kavidera jo Meghalaya hin pen abangke nonpu anta West Karbi Anglong alu ason kaching thurasai nangke deng pendanglo longli nangke pet asai ing tonte pinsi dolang Nora bangke West Jaintia Hill District along MDC kilik kipache thang sai stame nonpu anta West Karbi Anglong nanglutsi vote kirek asai deng pumlang Lason thot si pinile thot sitame West Jaintia Hill District along MDC ki lekachapate dun Congress I candidate sangpi banikas labana bangke puthot Meghalaya penwangsi vote nang kire kame nang kipado thulilo labang some long pen banik bas laban rarphan Karbi Anglong alo kido khasi panar arong anke West Jaintia Hills District Meghalaya parlopon etpo nang tum phere nangni West Jaintia Hill District Council along lamthe paledam popusi raraphan chichak tekan lasi si manghumi me lamthe bangke kidam tangar ni penta Meghalaya pen campaign ke wangdo de sang se pobirta pache tak der phi KSA tumpen pusitame Meghalaya pen campaign ke wang atumaphan ke pakhang dunji aphan jirikindeng police station OC DC lapen SPR deng complain alo pajer downlo bonsita Meghalaya pen campaign ke wang thu bom ke manghumi me lamlo lapen Assam administrative lapen Karbi Anglong Thomas Council atum nonpu anta thangna ta ase chipa dudun de det ke manghumi me lam binong lo pusi ahoi ki dwara tum chethan pong tangte Karbi Anglong along le Meghalaya parlo det poma kedam tangani Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tiram Rong hang kaning jever Karbi Anglong along le inchi sita bangaphan pipe polam the nonapor hut kupia porsi ing samri lo lapen number serkep amreng constituency MSC sangpi rina terang pisatame nonapor kupia porsi ing samri mate arjulong le detma puta ki ong dungarar tum chithan pong jirikindeng pen samsing ti Karbi Anglong live